Američki ekonomista i profesor Univerziteta Kolumbija Jeffrey Sachs kaže da se svet već nalazi u ranoj fazi Trećeg svetskog rata, iako takvo stanje nikada nije formalno proglašeno. Prema njegovim rečima, verovatnoća globalnog rata nije mala i svet se već nalazi u fazi koja podsjeća na početne stadijume šireg međunarodnog sukoba. On naglašava da savremeni ratovi ne počinju objavom kao u prošlosti, već kroz postepenu eskalaciju, širenje regionalnih kriza i umrežavanje različitih konflikata. U tom kontekstu Sachs nabraja rat u Ukrajini, sukob oko Irana i širi rat na Bliskom istoku, ali i napetosti između Pakistana i Afganistana, kao i druge konflikte koje naziva međusobno povezanim procesima. Prema njegovoj oceni, ti događaji nisu izolovane krize, već delovi iste geopolitičke dinamike. On posebno ističe da su obaveštene službe više država duboko uključene u ove procese. To prema njegovom tumačenju pokazuje da se ratovi danas ne vode samo na frontu, već i kroz operacije u senci preko obaveštenih struktura, ekonomskih pritisaka i političkih intervencija. Savremeni konflikt, kako ga vidi, ima mnogo slojeva i ne završava se na liniji razdvajanja zaraćenih strana. Govoreći o uzrocima aktuelnih sukoba, Sachs iznosi stav da su oni u velikoj meri povezani sa interesima Sjedinjenih država. On smatra da je Vašington u centru većine ključnih globalnih procesa i da pokušava da očuva svoju poziciju dominantne sile. U tom okviru govori o ratovima za američku hegemoniju, odnosno o pokušaju da se potvrdi status Sjedinjenih država kao sile broj 1, pa čak i kao jedine sile koje bi trebalo da određuje globalna pravila. U njegovoj interpretaciji trenutna strategija podrazumeva održavanje globalnog primata kroz vojnu, ekonomsku i političku projekciju moći. Međutim, Sachs upozorava da takav pristup povećava rizik od šire eskalacije i slabljenja mehanizama za kontrolu kriza. Sachs smatra da trenutna strategija Sjedinjenih država i Izraela u Iranu nije održiva na duži rok i da produžavanje sukoba može samo dodatno da destabilizuje međunarodni poredak. On ističe da nije problem samo u jednom ratu, već u načinu na koji se konflikti prepliću i nadovezuju jedan na drugi. Sachs upozorava da tradicionalni mehanizmi za deeskalaciju slabe. U eri hladnoratovskih blokova postojale su jasne crvene linije i stabilni kanali komunikacije između velikih sila. Danas, prema njegovom mišljenju, ti kanali su krhki, a rizik pogrešne procene veći. Ako se sukobi nastave, bez političkog rešenja, granica između regionalnih ratova i otvorenog globalnog konflikta mogla bi postati sve tanja. U toj perspektivi pitanje više nije da li se vodi Treći svetski rat u klasičnom smislu, već da li svet ulazi u period u kojem će niz povezanih regionalnih ratova prerasti u globalno nadmetanje bez jasnih granica i bez mehanizama za brzo zaustavljanje eskalacije.